SMSs mibawta mid-Direttur Ġenerali tal-GRTU Vince Farrugia reġgħu kienu ċ-ċentru ta' interventi mqanqla mill-avukati tal-partijiet involuti fil-każ li jinsab għaddej Sandro Ketkuti li qed ikun akkużat li kaġuna feriti gravi fuq l-istess Farrugia u anke li jeddu bil-mewt. L-avukat Manuel Mallija li qed jirrappreżenta lil Sandro Ketkuti żvela li permezz ta' SMSs lil terza persuna Vince Farrugia kien qed iħeġġeġ lil blokker nazzjonalista Defni Caruana Galizja biex tikteb kontra Sandro Ketkuti u anke kontri bħala l-avukat tiegħu. L-avukat ta' Farrugia, Chris Busjetta, oġġezzjona l-pubblikazzjoni ta' dawn l-SMSs u qal il-Gazzetta Malta Today kienet qed tippubblika dettalji dwar il-każ li skontu huma rilevanti. L-avukat Mallija ribatta minnu fih u saħaq li l-SMSs li qed ikunu pubblikati juru kemm Vince Farrugia għandu karattru manipulattiv u li kienet iħeġġeġ lil Caruana Galizja biex tkompli tkisser lin-nies u tifrex il-velenu. Saħaq li dawn l-SMSs juru li Farrugia kienet jipprova jonfoħ il-każ tiegħu bħala attentat taqtil. Mallija mela ċara li huwa ser jiddefendi dritt tal-ġurnalisti li jippubblikaw dak li Vince Farrugia nnifsu kiteb u saħaq li mhux iħalli lil Farrugia jaħbi l-affarijiet għaliex Malta mhux stat komunista.